Bonani Ninjani, welcome back to my YouTube channel, guys. Please make sure you subscribe to my board members and please make sure you press like, share, comment nje senzela ukuthi nabanye ba istory YouTube suggest kumahala nje ukwenza lokho. Anyway, today sikhuluma ngoDales, umculi wase South Africa. Mina bengazusho ukwazi uzanti lona kalona eColored usibongo wakaMampe, ubizwa nge-God of the North. Udume ngokushaya amaphathi amakhulu, ugqoka into ezimhlophe, babe yingelosi. Umngani ka-AKA lo washona, aphinde abe umngane kaSimdope. uSimdope lona ubaba wakhe waseMpumalanga, lo kumede lo isiguli seyigwilikazi. Hayibo, uDalesi-ke lo ashawe i-stroke. Mayishawa i-stroke uDalesi ugijinyiswe-ke esibhedlela ukuthi hayi imali isiphelile. Imali isiphelile sekuyacelwa-ke nina-ke ama-South Africans ukuthi ake nimnikelele, nimnikeze imali inkosi yamshembe. Bathi nje hawu izinto zakhe zimbi ziyabheda imali. Idolo lo useze watransfer esibhedlela somphakathi. Uma wakhe-ke uPriscilla Mampe ubesebhala-ke ecela ukuthi hayi ake simnikelele. Manje uTwitter okokuqala futhi kuthiwa hawu kanti uDakhi lo 2 kuthiwa eminyakeni edlule kuvuzo kwathiwa akafike noma wakhe lokho kwakune-interview with the mothers waletha umlungu yena. Manje phela thina sazi ukuthi uyimlungu, uyi-coloured umlungu ukuthi nomuntu omnyama phasali coloured. Yebana wathi umndeni wakhe uphesheya. Ha bana nangoku umuntu usevumba uqhomo usowakamampe, umndeni wakhe usuyayifuna. Bathi abantu iphi imali ngaphela ugqoka ama-Louis guys, angiyazi into abacela ukuthi yiwani. Usuhlula ukubeka u-500 kodwa phela futhi imayibiza i-medical aid. Hayi-ke ushawe i-stroke, abantu-ke basola iy'dakamizwa-ke. Nakhumbula uMampintsha wabulawa i-stroke, no-Elvovo sabashiya begodla iy'ngalo. Ubalo bebathathu, uDenja wasinda nje. Kuthiwa phela ama-deluxe lawa khona lawo wadlayo, mese wadla ngazi kakhulu kanjani kuthiwa kushaya uhlangothi. So kuthiwa mowadla siyahleba manje uwadle but ubuye nganeno. Basola leso stroke-ke shembe. Kanti lama-drugs anjani lawa ashayisana nge-stroke? uDalesi-ke mina amacala uDalesi angikwazi kodwa nje niyacelwa ukuthi nifake lapha eCapitec Bontombo.